Kita ke laporan mancanegara. Lubang di ekor pesawat Embraer 190 yang dioperasikan Azerbaijan Airlines, penerbangan J28243 yang jatuh di Aktau, Kazakhstan, diduga terkena tembakan milik sistem pertahanan Rusia. Sebuah video amatir menunjukkan lubang di bagian ekor pesawat yang dioperasikan Azerbaijan Airlines ini yang jatuh di Aktau, Kazakhstan. Beberapa pakar penerbangan bilang lubang di ekor pesawat itu diduga diserang oleh sistem pertahanan udara Rusia yang menangkis serangan pesawat nirawak Ukraina. Pakar militer independen Rusia setempat menyebutkan video lubang di ekor pesawat yang jatuh sesuai dengan pecahan peluru dari sistem pertahanan udara Pantsir S-1 Rusia. Hasil penyelidikan awal menunjukkan pesawat nahas itu terkena serangan sistem rudal Pantsir saat mendekati tujuan penerbangannya Grozny Chechnya. Menurut laporan, sistem komunikasi pesawat lumpuh akibat sistem pertahanan elektronik Rusia sehingga pesawat tersebut menghilang dari radar selama di kawasan udara Rusia. Pesawat itu baru muncul kembali di radar ketika berada di atas Laut Kaspia. Menurut Menteri Pengembangan Digital dan Transportasi Azerbaijan, tim investigasi dan ahli penerbangan masih menyelidiki jenis senjata atau rudal apa yang digunakan Rusia saat menembak pesawat Azerbaijan Airlines itu. Amma Azərbaycan tərəfinin ilkin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, burada kənar müdaxilə mütləq şəkildə olub. Sadəcə bizim istintaq qrupu və eyni zamanda işə cəlb edilmiş deməli aviasiya mütəxəssisləri bunun hansı tip silahdan mı deyək, hansı tip raketdən mi deyək olduğunu araşdıracaq. Salah satu dari 38 orang yang tewas dalam kecelakaan pesawat Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines dimakamkan di salah satu pemakaman tak jauh dari tempat tinggalnya di Sharif, Azerbaijan. Negara Azerbaijan berduka untuk korban kecelakaan pesawat dengan mengibarkan bendera nasional setengah tiang, lalu membunyikan sirene di seluruh transportasi mulai dari kereta komuter, kereta api, kapal laut, dan bus, termasuk lalu lintas dihentikan untuk mengheningkan cipta serentak di seluruh penjuru negara.